umwaka mushya muhire bakunzi ba Floristox. Turabasuje komeje kubifuriza umwaka mwiza. Uyu mwaka uzabere umwaka wo kumenya ibintu bitandukanye, ndetse uyu mwaka mutangirana imbaraga n'amagara mazima. Ibi ni nako bimeze hano kuri Floristox. Uyu mwaka ututangiranye ibintu byinshi cyane, birimo amakuru agezweho, ibiganiro, ibyegeranyo n'andi makuru atandukanye, amakuru acukumbuye, amakuru meza. Ntuzacikwe hano kuri Floristox. Ndizere yuko uzamenya ibintu byinshi bitandukanye, ariko ubu ngubu nta kintu kituraje ishinga uretse amakuru yo mu gihugu cya Canada. Igihugu tutabura kubabwiraho amakuru cyane kuko kirimo abanyarwanda benshi cyane, ndetse n'abandi bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se bataruvuga ariko bashobora kugira icyo bakumva mu rurimi rw'ikinyarwanda. Iyo nkuru rero ihari ni iyegura rya minisitiri wabo w'intebe Justin Trudeau. Uyu mugabo akaba yabitangaje ejo ku itariki ya 6 z'ukwa mbere, atangaza yuko yeguye kuri uwo mwanya. Si kuri uwo mwanya gusa, ahubwo no kuyobora ishyaka rya Parti Liberal. Uyu mugabo Justin Trudeau yavuze mu 1971 avukira Ottawa muri Canada. Uyu mugabo akaba afite papa we mubyara witwa Pierre Trudeau. Pierre Trudeau akaba nawe yarabaye minisitiri w'intebe mu gihugu cya Canada, ndetse na mama witwa Margaret Trudeau. Uyu mugabo rero Trudeau ni umugabo muri Canada watangiranye ari muto cyane, dore ko bigaragara yuko yatangiye kuba umudepite mu mwaka wa 2008, arongera minisitiri w'intebe mu 2015. Mu mwaka wa 2015 uyu Trudeau yari afite imyaka gusa 43. Bigaragara ko yari mu bayobozi batoya kuri iyi si. Kuba minisitiri w'intebe ufite imyaka 43, umwanya ukomeye cyane. Turabibutsa ko muri Canada hayobora minisitiri w'intebe, ntabwo bagira perezida, ahubwo minisitiri w'intebe niwe uyobora iki gihugu. Canada rero nayo mugomba kuyisobanukirwa kugira ngo mubashe kumenya iki gihugu Justin Trudeau amaze imyaka myinshi ategeka nka minisitiri w'intebe. Igihugu cya Canada ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'Amerika, kikaba gihana imbibi n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igihugu gikikijwe n'amazi cyane, dore ko bigaragara yuko muri iki gihugu, mu majyaruguru y'iki gihugu, ubona inyanja ya Arctique, ndetse mu burasirazuba bwayo ukabona inyanja ya Atlantique, mu burengerazuba ubona inyanja ya Pacifique. Bigaragara ko iki gihugu gikikijwe n'amazi cyane. Ubwo bivuze yuko nimba gikikijwe n'inyanja cyane, bivuze ko kino gihugu gifite imigezi myinshi itandukanye. Igihugu kandi nanone mu majyaruguru niho usanga umupaka wacyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuga yuko uyu mupaka ubatandukanye, cyangwa se utandukanye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada, ari we mupaka munini ku isi yose. Iki gihugu rero cya Canada ni igihugu kinini cyane, dore ko bavuga yuko iki gihugu ari igihugu cya kabiri ukuye igihugu cy'Uburusiya. Bavuga yuko iki gihugu gifite kilometero kare zingana na hafi miliyoni 10. Muri izo miliyoni 10 za kilometero kare, hari igice nanone kinini kigizwe n'amazi, kuko nabasobanuriye yuko ari igihugu kigizwe n'amazi, dore ko iki gihugu gikikijwe cyangwa se hafi yacyo hari inyanja zitandukanye nabasobanuriye. Urumva ko ari igihugu kinini cyane. Ni nayo mpamvu ubona ko gifite politiki kugira ngo abantu batandukanye bakomeze bajye muri Canada. Turasuhuza abanyarwanda bari mu gihugu cya Canada n'abandi bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Niyo mpamvu rero twateguye iki kiganiro kugira ngo nawe uri muri Canada ubashe kugira ibyo duha igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru ijyanye no mu gihugu cya Canada. Dore ko twebwe twabahaye inkuru ariko tutariyo, ariko nawe uriyo ushobora kugira icyo utubwira. Uyu mugabo rero Trudeau urumvikana ko afite amateka manini cyane muri politike, ariko muri aya mateka manini muri politike urumva yuko abikura kuri papa we. Ko nabwiye ko papa we yabaye nawe minisitiri w'intebe, akaba yarabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cya Canada wa 15. Uyu mugabo rero ntabwo twatinda ku byinshi kuri we, ariko nanone tugomba gutekereza ku by'amashuri ye. Ese Trudeau yize ibijyanye n'iki? Ubundi Trudeau yize ibijyanye n'ubuvanganzo, ariko mu bijyanye n'indimi. Numva ko ari umulitaire. Arongera nanone yiga ibijyanye n'uburezi, abaho n'umwarimu. Uyu Trudeau rero yavukiye muri Ottawa, ariko nanone kugira ngo abe umudepite yabereye umudepite mu
mwaka 2008 ariko aba umudepite atorewe mu ntara ya Montreal. Uyu mugabo Trudeau urumva ko afite amateka menshi cyane muri iki gihugu, ariko mu byo yatangaje yuko atagomba kuvaho gutyo, haba agomba kuvaho ari uko hari undi muntu ubonetse wabasha kumusimbura kuri uwo mwanya, dore ko no muri iki gihugu hateganywa amatora vuba tariki 24 z'ukwa gatatu 2025. Rero hagomba kuba hayobonetse umuntu uyobora ishyaka yari asanzwe ayobora rya Parti Liberal. Ese ni iki cyatumye uyu mugabo Trudeau yegura kuri uwo mwanya? Ubundi abantu bavuga ibintu bitandukanye, ariko hari byinshi twagiye dukusanya bigaragaza ko umugabo byatumye yegura kuri uyu mwanya, kuko ntabwo byumvikana, kuko yari ayoboye ishyaka rya Parti Liberal imyaka igera kuri 11, arongera none ayobora nanone igihugu mu gihe cy'imyaka 9. Urumva ko uwo muntu yari igishyitsi muri iki gihugu, ariko nanone yeguye se abishaka. Iki ni ikibazo wakwibaza, kuko abayobozi benshi ntabwo bakunda kwegura, ariko hari impamvu n'abakusanyirije kugira ngo basobanure icyatumye umugabo yegura. Hari ibintu bakeka bishobora kuba icyatumye yegura, harimo nko kuba igihugu cyari gifite imisoro ya gasutamo iri hejuru cyane, kandi nanone mu byakusanywaga bigaragara ko abaturage batakimwiyumvamo, ahubwo biyumvamo uba mu ishyaka ry'abakonservateri witwa Pierre Poilievre. Nanone hakaba n'ikindi kintu nanone kigaragara yuko uyu mugabo bigaragaza na sondage cyangwa se mu iperereza ryakozwe, ikorwa ritandukanye rikorwa n'abanyamakuru ndetse n'abantu batandukanye, bigaragara yuko igikundiro cy'iri shyaka cyagabanutseho ku kigero cya 20%. Ikindi kigaragara none uko ashobora kuba yabikoze kugira ngo yirinde yuko ishyaka ryabo ryakomeza guta agaciro. Urumva ko bigaragara yuko ishyaka ryabo riri hasi, rirakomeje kwiyamamaza akanatsindwa, byarushaho kuba ikindi kibazo, dore ko muri iki gihugu nk'uko nabibwiye tariki 24 z'ukwa gatatu bateganya amatora. Ikindi cyabaye nanone kigaragaza yuko byatumye yegura cyamuciye intege, ni ukuba uwari ushinzwe iby'ubukungu minisitiri we yareguye, ndetse na minisitiri wa mbere wungirije nawe aregura. Urumva kubura abayobozi bangana gutya bafatwaga nk'inkingi ya mwamba muri icyo gihugu ni ikibazo cyatumye uyu mugabo nawe yumva koko agomba kwegura, nta kindi yakora. Uyu mugabo rero Trudeau nanone hari ibintu byinshi nanone yicuza yuko atigeze ahindura uburyo muri Canada batora, kuko muri Canada uburyo batoramo ni kwa kundi batora bakavuga bati umuntu warushije abandi amajwi nashaka bafite amajwi atageze kuri 50, uyu muntu nahite atorwe. Tuvuge nimba muri abakandida, umukandida A, B, C, umwe afite 35, undi afite 40, undi afite 45, wa 45 arahita atsinda. Urumva yuko hari abandi bantu benshi cyane bataba bamutoye. Ubwo buryo rero ntabwo uyu mugabo aravuga ko yabuhindura, ariko aravuga ko yicuza ko atigeze ashobora kuba yabasha kubikuraho mu gihe yari ayoboye. Uyu mugabo rero nk'uko nabisobanuriye, aragomba gutegereza umusimbura kugira ngo abe yava kuri uwo mwanya, ariko ave kuri uwo mwanya, ariko byibura abasigiye umusimbura. Muri abo basimbura rero baratekereza abantu benshi cyane bashyirwa mu majwi. Nawe nimba hari icyo ubiziho ushobora kutubwira. Baratekereza uwitwa Mark Carney, uyu yahoze ayobora banki yo muri Canada. Bagatekereza Melanie Joly, uyu yahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Bagatekereza none undi mugabo witwa Chrystia Freeland. Uyu nguyu nawe akaba yarahoze ari minisitiri w'intebe wungirije. Abo bantu rero akaba batekereza yuko bashobora kuba basimbura umugabo Justin Trudeau. Hari n'ibindi bibazo uyu mugabo yari asanzwe yifitemo nanone by'ibibazo nanone afite. Hari ukuba hari umugabo
witwa uyu Pierre Poilievre, uyu mugabo amumereye nabi cyane, bakanavuga yuko uyu mugabo wo mu ishyaka ry'abakonservateri ariwe ushobora kuba yafata iki gihugu akaba yanakiyobora. Hari ibintu rero byagiye bitangazwa n'abantu batandukanye amaze kuvuga yuko yeguye, harimo Donald Trump, umugabo utajya upfa kuripfana, yavuze ati n'ubundi Canada yagombaga kuba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi ni igihugu cyagombye kuba kiri cyometse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba leta ya 51. Ibi rero abantu bari bazi yuko wenda abantu bari mu mutuke cyangwa iki, ariko hagaragaye abanyakanada benshi bavuga bati ibyo byaba byiza, twabyishimira cyane kuko twaba tugize amahirwe ya misoro ya gasutamo, ibicuruzwa biva muri Leta Zunze Ubumwe bijya muri Canada kuko birahenda cyane, benda tukanabaho n'ubuzima bwiza, byadufasha tukabona akazi, ubuzima, ikiguzi cy'ubuzima kikagabanuka, kuko bavuga yuko mu gihe uyu mugabo yayoboraga ikiguzi cy'ubuzima cyazamutse cyane muri Canada, kikaba ari n'inenge ikomeye cyane kuri uyu mugabo witwa Pierre Poilievre. Uyu mugabo rero nababwiye yuko ari nawe babona uri guhabwa amahirwe cyane kuba ashobora kuyobora iki gihugu, uba mu ishyaka ry'abakonservateri. Uyu mugabo we yavuze yuko we icyo agomba gukora, agomba kuza icyo yakora azagabanya ibibazo byo muri Canada, ari kugabanya ibijyanye n'ubuzima bugoye muri kiriya gihugu by'umutekano. Witwa noneho Christian Freeland, uyu nguyu bano mu ishyaka rye nababwiye ko nawe ahabwa amahirwe ko mu bajyanye mu bari mu ishyaka rya Parti Liberal ariko ashobora kuba yayobora. Uyu we ikintu avuga yaranamushimiye, avuga ko yakoze neza, ariko avuga yuko hari ibintu wenda bitakozwe neza, ariko akavuga yuko amushimiye. Urumva ko ibyo ni ibintu bitandukanye abo bantu bagiye bavuga bitandukanye kuri Justin Trudeau. Rero ikibazo gikomeye cyane ni uko uyu mugabo bigaragara ko yatakaje igikundiro, ishyaka rye ribura amahirwe, bituma ishyaka rye ritakaza igikundiro, ahubwo ishyaka ry'abakonservateri rigira imbaraga mu gihe cya Justin Trudeau. Wakoze kumurikirana hano kuri Floris Talks. Nawe niba ufite amakuru ajyanye n'ubwegure bwa Justin Trudeau, bishyire muri comment, twiganirire, tubikore ikiganiro, tugire amakuru tumenya agezweho. Murakoze cyane, ndabakunda.